emizano yitu omuri Kareebo primary school yatungurwa abo kuba umwana yaza kwega noboine kumwegesa mind, the heart and the soul. When I teach our wizobe no kureba ngo abana bitu omje mizano babaje insima administration insima bashomesa insima chairman wa PTA na nabo buciko na nabana mureke tuzane onka tutazana chonka na no kushoma tuteke mama gerachi amani okuzana no kushoma nibigenda hamwe yitwe twabana tukunda ebyemizano tukabana tukunda okwirukanga nkabani nkunda ofutero mpira nkabani nkunda drama cyo kureba erizoba nizafata irishomero ryanje erinashomira waha mwene erizoba nizangu ndonshinge emjozeji ogunogwa wabojo then ogunogwa bichi ndakusima mwa magudumani abo kugira kiteka katureta y'inkomo yabojo hamwe nabishiki omujomero yitiri ya Kareebo kandi ngo mbeji abashomira konke kizubu eshayichi tweki etabojo kiterire okunorhanga mbwene kabe ninshaba government okukira munonga district ya Mutoma tekaho kure no basa kwata okagira sente zo mpira oguretera abana bakareba bagire ki namwe ngudumani nyenda kwebaza munonga ngudumani ogu n'umwana wanje tuyambaga nda Kampala kintangarize kwanzira ati nza kutwara emjozi ya Kareebo mpure nashemerwa bwingi omuntu orukwijuka yuwarigire n'oryo muntu wamani